Zanîngeha Kobanê îroj bi armanca naskirina Zimanê Kurdî di destûra nû ya Sûriyê de Panelek li Dar Xist. Panel bi duruşma perwerdeya bi zimanê dayîkê mafekî rewa û bingehî ne li Zanîngeha Kobanê hat darxistin. Desteya perwerdeya Bakur û Rojava-TV Sûriyê, desteya perwerdeya kantona Firatê bi dehan mamosteyên Zimanê Kurdî û endamên saziya Zimanê Kurdî sezekê beşdarî panelê bûn. Di panelê de hevserokê Zanîngeha Kobanê Şervan Muslim têkildarî têkoşîna ji bo Zimanê Kurdî axivî û got divê di destûra nû ya Sûriyê de mafê xwendina bi Zimanê Kurdî weremsoger kirin. Herûha di panelê de nîqaş li ser perwerdeya bi zimanê dayîkê naskirina Zimanê Kurdî destûra nû ya Sûriyê de projeyên saziya Zimanê Kurdî de pêşvebirina ziman de hatin kirin. Piştre birêya Zûmê ji Başûrê Kurdistanê Diktor Hêwa Selîm li ser tecrûbeyên Zimanê Kurdî li Başûrê Kurdistanê semînerek pêşkêş kir. ام بیشن دیالوگین ایرو کو به حکومت شامی یادم کراتی کرن تیدا روشا زمانی کردی او اصلا دیالوگی بر بکواد چن تشتین کو تپیش بینی کرن و چاوبه پلانین مجرا چاوانه دوی پنگاوی نودا کو ام دبینن کو لروجلات نوین توایدا و سوریه قناعك جوهرتون وجوهرتين سردمه كنو هي دفع مش دواري perverde يا زماني دايك اللي كور سردم ونقافنا بيتر باويجن قافنا باشتر باويجن تاكو زماني كردي بيتر لسر ام بيجن برا خا خطا خا بيتر ورا روشكانتن ورا بيشكستن يعني بيجتي لسر فام نجالان هاتن نقاش كرن هاتا برسكرن رخنه كرن ايرن وبشتنار دركتن ام بيبينا باني دي بفيرنجي ببن ريكو ام بكاربن خبات هين برفرتر لسر زماني كردي بي